Yo boko bwatoka hobo bwenya handa mono bobali bwabo sasa nyagitari ya Nyamira me county ya Nyamira kubwatirana ne company ya mo yo basombi nigo oika omwerio itikoria rero hasogwetania habaruire 50 nomo banyorete obobali bwabosa okwana chinga kecho no mutendrwe company yo basombi onyarko baga kwerra obuya bokwena na boso bogokeania emechango yego chiyacha ekero abaruire bali baganetie hemirobirio yokubarwa bakwenekia konyora omuchando yo. Kali tenguru Rogers Mutuli ongera litangani taitu kwirani bageli wakira abantu baito korusi na all over bali bachite for the free camp surgical camp yabeta sinya gitali ito ya Nyamira Rifaro na inde ingireli bageli ngakire abanyagitali baito from the Medical Missions Foundation aso moja inaiga county ito ya Nyamira na kurwali abantu baita bange igo on behalf ya a company ito a company ya Guardian coach na a company ito ya Guardimat na intuanyole telibaga yuko bwatirana n'abantu baita bayabawite since ya America Medical Mission Foundation aso ko make sure bakire ase county ito kurwali abantu baito from the preliminary reports nibwete over 400 people kuruga Nyamira ito mbanyolete amatibabu na abantu over 60 to 100 mbanyolete surgeries in different areas batakanite ebense nyonye n'inturu nani ntaito wakira yone county ito nambyamona igera yanchite abantu abo bagacha abanyagitali baga partner n'abanyagitali ba Nyamira county na baramba exchange the ideas on how to go forward kurwali abantu baito in the future. So igoti yangireli bageli ngakire abageni baito bali bachite kurwa Medical Mission Foundation na nenda tukotebya abantu baito na aba lero mbakora na ande company ya Guardian Pass lero njaba bugulia moja kwa moja twabairire mpaka alimansa imara na barabu barara atimuka na kubakira nambiya mono asegasi ito bakorire